Goeiedag sê, ek is Willem Maton van Citrusdal Plaaswerkers Bewoners Immigrante Forum. My name is Marguerite Jacobs. I'm the business lead of Shalom Paralegal Consultancy and Mediation. My weergawe van regverdigheid en gelykheid tussen mans en vroue plaaswerkers is die volgende. Vroumense is nog baie benadeel deur hulle regte op plase. Hoekom sê ek so? Ek sê so want die kontrakte wat jy kry, werkskontrakte op die plaas, word jou behuisingskontrak word ingewerk in jou werkskontrak. En dit word gewoonlik aan die man gegee en nie die vrou nie. Omdat die man is gewoonlik die persoon wat die werk kom soek en as gevolg van hy wat die werk kry, kan die vrou dan ook kom werk op die plaas. So solank die man lewe, wat dan nou die hoof-eienaar is van die huis en dinges, is daar nie probleme nie. Maar sodra die man dan nou afsterwe en dinges, dan is daar nie 'n kontrak wat die vrou beskerm byvoorbeeld nie. And then when the husband leaves or is dismissed, it means that the woman's rights are also terminated. Even when the husband dies, then most of the farm owners would go for their 12-month notice period, not recognizing that the woman was working on the farm. They have 10-year rights, so that are not taking into consideration at all. So when the husband leaves or dies, it's the woman that is left out in the cold with the children and being evicted. So those are the types of things that we pick up and we deal with on a daily basis in terms of women and their rights and their equality. Thank you.